Dobrodošli u još jedan vlog iz našeg doma. Ako ste gledali prethodni video, onda znate da smo imali mali uradi sam projekat u kuhinji. Ništa strašno, kuća živi s nama i mijenja se, jel tako? A onda, kao i obično, život zove i veš zove. Moje cvijeće na njihovom zimskom mjestu, imam još nekoliko krizantema koje sam brala po snijegu. Mirišu tako posebno, kao da drže komadić jeseni, a i snijeg se već topi. Možda je ovo ono kratko zimsko primirje prije pravih pahulja. U nastavku videa čistit ću kupatilo, kuhat ću, dorati prirodne zimske dekoracije, a vidjet ćete i kako napreduje naša kuhinjska misija. I da, imam i nešto slatko i nostalgično za vas. Desert iz djetinjstva koji je, sigurna sam, i mnogima vama bio prvi u životu. Nadam se da ćete uživati u vlogu. Kao što vidite, ovo je ostalo iza našeg malog kuhinjskog zahvata. Još uvijek nedostaje dio iznad frižidera. Dekorativna daska je skinuta, a i ona rupa od ormara čeka svoj red. Ali ide to polako, najbitnije je da se radi. A ja standardno 2 korpe veša i pravac prizemlje. Nekad se pitam, pere li se ovo samo od sebe preko noći, ali ne, to sam samo ja. Već sam rasporedila dolje na konopac, a odmah me povuklo da provjerim i svoje cvijeće na zimovanju. Krizanteme. Ove su mi još ostale, sve ostalo sam podijelila, ali ove u vodi još čuvaju svoj miris. Kad ih pomirišem, kao da me na sekundu vrate u one jesenske dane, kad sam ih brala po snijegu. Snijeg se topi i djeluje kao da se povlači, ali znam da će se vratiti, uvijek se vrati. Zima je tek počela, kalendarski čak još i ne. Danas sam odlučila temeljito srediti kupatilo. Počinjem od ovih naših drvenih polica. Pravili smo ih sami i uvijek ih čistim samo toplom vodom sa malo sirćeta i šampona.
Ostale površine prelazim lagano. Umivaonik čistim kremastim sredstvom i starom spužvicom za tuširanje, a tuš kabinu mojom omiljenom smjesom sirćeta i sode. Ako ovo gledaju djevojčice, da znate ako budete željeli biti od pomoći svojoj mami, ovo je kao čarolija za čišćenje, samo bez štapića. Pločice ću samo prebrisati toplom vodom sa šamponom i malo octa. Jednostavno, brzo i čisto.
Dok sam ja čistila, u kuhinji se kuhao grah. Sad ga samo trebam začiniti smjesom od ulja, brašna i začina, onako kako moj Armin najviše voli. Armin je uskoro stigao sa svim isječenim dijelovima ormara. Moj zet Denis je išao sa njim i pokazao mu mjesto gdje neki ljudi to rade. On je već imao iskustva zbog njihovog namještaja koje je sam radio. Nismo htjeli praviti dodatnu rupu na vratima, tako da je ručka ostala malo visočija. A dekorativni dio smo poravnali i čak napravili 2 male police od starog stola iz prizemlja. Ništa se ne baca, sve se pretvori u nešto novo. Narednog jutra u kuhinji je već mirisalo na šareni burek od pilećeg mesa i krompira. Taj je za svekra. Supruga nosi u tuloviće kad krene odvesti sina u mekteb, a mi smo doručkovali praznu pogaču i jaja sa povrćem. Nakon doručka pripremila sam sarmu i odlučila prvi put u životu ispeći je u električnom loncu. Ljudi moji, bila je gotova za 20 minuta. Ponekad sam stvarno ljuta na sebe što izbjegavam nove stvari u domaćinstvu. Dodala sam vodu i začine, uključila program i kad je završio, samo sam ih začinila smjesom od ulja, brašna, soli i malo crvene paprike. Onda su na red došle lazanje. U novom setu posuđa koje sam kupila prethodnu noć na velikom snježenju u Zeki. Tek kad sam ga počela koristiti, shvatila sam koliko je staro svekrvino posuđe bilo. Vrijeme je stvarno bilo za promjenu. Dok sam pravila lazanje, stigli su suprug i sin. Suprug je iskoristio vrijeme dok je sin u mektebu i prošetao sa svekrom. Po mojoj želji donijeli su mi nekoliko zimzelenih grana, jele i bora, da malo uredim dom u zimskom raspoloženju. Ima ove manje što su isto. Super.
S obzirom da se mama najavila, spremit ću jedan brz stari desert. Mislim da je to prvi desert kojeg su skoro sve djevojčice iz moje generacije naučile praviti. Nedavno sam ga jela kod naše Amele i odmah sam ga poželjela. Desert od keksa i pudinga me uvijek podsjeti na drugaricu iz djetinjstva Aldinu, moju Seku. Kod nje sam ga prvi put vidjela. Iako smo bile male djevojčice, ona ga je znala pripremiti i bila je već odlična kuharica za razliku od mene tada. Dok mama nije stigla, iskoristila sam vrijeme da uklonim jesenske dekoracije i krenem sa zimskim. Suprug i svekar su nabrali puno šišarki, baš sam sretna zbog toga. Volimo kada je naš dom usklađen sa godišnjim dobima, daje neku posebnu toplinu. Neke jesenske dekoracije ću ipak ostaviti, samo malo preurediti. A sjećate li se mojih pečenih naranči? Ima svoj mlin, sve si samo. Hrana je na stolu, stigla je mama i ispunila nam kuću onom posebnom toplinom. I to raže, ispred sve sa ribama, neke su voda i vidra i... Dobro, njemu ne jede ovo sve. Evo jer on je... I sad to kažete, ovdje je još išta osim riba. I ovdje ribu pogodi. A kasnije mir, noć i dio gotovih zimskih dekoracija. Imam još da uradim nove zimske slike, dekoraciju ispred vrata i nekoliko sitnica.
Sutra ujutro nismo imali struju od 8 do 16 sati. Iskoristila sam to vrijeme i sredila naš garderober. Pošto su najavili nova isključenja, kasno navečer spremila sam šareni burek i hljeb za naredni dan. Oprala sam i otirače ispred vrata, mada je vrijeme da zamijenimo gumeni skoro se raspao.
Sada sjedam za laptop da završim vlog dok se hljeb peče. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Hvala vam što ste tu i što ste naša podrška. Vidimo se uskoro.